Karbi Anglong Autonomous Council kilik nang kilibom porahut raratum ihindun rupa porsi nang libom tanglo. Lason si kedam tang thang ni phai kebar ni Hawar ke hat constituency long setame kaddo kabe don trokebra pli BJP asong atum Congress along jingbe dun si Congress hari pa ong don. Karbi Anglong Autonomous Council kilik nang litanglo. Kumara song aphansi pahai dun po. BJP Congress ASDC mate APHLC aphanlo ke pahai dunang po. Bangso puthak raratung non ke matha parlin parlo porsi kapang jing thek thepen ihindun rupa porsi nangle tanglo. Aho kilik nang kilya porahut koloso ratcharia songsi raraphan kilang pon thekpo. Bangso puthak raratung ke matha kisung dubino. Bonta kedam tang thang ni phai kebar ni bangke Bharatiya Janata Party Karbi Anglong District Committee maiphu Dhan Singh Teron ben Hawar ke haralong pidong amir kachoar che abiria long ben Karbi Anglong District Congress Committee maiphu Khorsing ingtiari pak ben vai pidamerlo. Aho kedam tang ni phai kebar ni Hawar ke hat Rajiv Bhavan along kapadupon mass joining program along kaddo kabe don trokebra BJP araltung Congress along jingbe dunsi Congress aja kong papadun thu Maya long alohia manpen HED Minister Barim mate Karbi Anglong District Congress Committee mai phu Khorsing intipensi don trokebra pli arar phan dekpon sile wa kare ko phat our national community report ini tuh তাহলে আজি এই দিনটো ঠিক করা হয়েছিল তো থেকে হোক কারণ 11 পর তো মূল সময়টো নাই Bangso hut Karbi Anglong District Congress Committee Dunmai Phu Rajen Bora Larbin Teronpi Karbi Anglong District Congress Committee Kongchun Bang Sanjeev Teron Rongbong Terang Karbi Anglong Mohila Congress Committee Amai Phi Kanam Ingtipi Bendanglo ki Ongdung Congress Racharia Songatum Chetong Dunrenti Hawar ke hat ben Harsing Rongpi Karbi Anglong Live